July ni khat sang ni som ni panga thole ni ania bazar thlir tu te chibai ule nimina chanchin langsar ber chu Iran ram sa kho pui thiam langsar Grand Ayatollah Nasser Makarem Shirazi an Islam sa kho thu pe kan ti mai fatwa pon chung chang ania Shirazi hian US President Donald Trump le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu te chu pathian mel man li thu puangin khovel hun sang Muslim te chu heng mi pani te chunga action la turina hriat tirani Ayatollah Makarem chuan a fatwa pon a chuan mimal le pol tu te po Islam sa khwale an hruai tu te ti na tuma vawemo an thu nei na ti top tuma be mo te chu pathian laka hel thil sual ti tu an nei ti in hetiang mi te lo thurwal pui le lo tran pui chu Muslim tan khapani atia khovel puma Muslim zongjong in Trump le Netanyahu te chu an thu sei le an thil ti de sima anin chhir theinan ma an laka trulani ti in pathian in Islam sa kho betu te chu mel ma te nun ron na laka tangin humhim sela hun le kumchunga thunei tu chu lo lang thoi ro se atibok Iran Islamic Penal Court a chuan pathian do tu Mohareb te chu na taka hrem tur an nia khai hlumemo cross a khen be emo an ban ding lam le an ke veilam tan sakemo wak vai turan no chu emo manga hrem tur an nia Muslim sa kho ho tu in Trump le Netanyahu laka an sa kho thu pek fatwa pon hna wang hian Iran US le Israel in kar boruak alum zual le sot ngei narin omani he fatwa hian heng mi pani te chunga ro rel na hlen chuak tu te chu pathian ta na ral do tu a puan an niang ti ani bok fatwa hi Islam mithiam le thunei tu ten danemo sa kho thuwe mo aro rel nan puan chua ti na nia hetianga fatwa an puan hi Islam sa kho dan ram ro rel na lamte mi pui van tlang ta na thil thaturte achang chon politics thila midang beina te tharum tho tura thu pek te po ani thina khowela fatwa hrial hlo ber chukum sang khazakwa somriat pako kuma Ayatollah Ruhollah Khomeini an lekha buziak tu Salman Rushdie laka fatwa puan khania Rushdie hi lekha buzia The Satanic Verses wangin thi turin fatwa puan hanania Rushdie hi kumtam takabi ruwa he fatwa puan ani tanga kum somthum pathum hnuwa sangni somni pani kumkhan Muslim tlangwal pakhat chuan tha tumina beya athi teu hle ani kha hetianga fatuan pon hian tiam china nei lo wangin a hlau om hle a Islam sa kho larun tha khau chuan an sa kho pui thiam te thu pek chu hi an ngai thu tak thin hle ani kumsang khazakwa somkwa pahni khan Egypt paron farak fouda chu Islam sa kho wi re sana puin Islam sa kho mel ma puangin fatwa pon hanania Islam firfiak te chuan an kap hluma sangkha zakwa somkwa pali khan Egypt mi Nobel Prize dong tu Naguid Mahfouz po fatwa wang hian a ngonga chemte in vi ania Islam meichian en kol dan film toy soisel hlozet siam tu Dutch filmmaker Theo van Gogh chu kumsang ni pali khan Amsterdam khopuya tha ani bok sangkha zakwa somkwa pariat khan Al Qaeda chuan America le Israel mi telaka fatwa puangin heian Kenya le Tanzania US embassy a bom ti po a hringa he fatwa hi Osama bin Laden puan le mingzia nanania boina chok chuak na sa hle ti kan hrevek ome heti la hian Islam sa kho pui thiam te hian tharum tho le boina chok chuak zong chawin fatuan puang lova sangni le panga khan North American Islamic scholars te chuan Islam sa kho chuan firfiang na renga do thu fatuan puanga he fatwa hian Muslim te chu dan keng ko tu te chan pui tur le civil mi te humhim turin an ti ve thungani fatwa hi apuang tu pui thiam teril ruput manga wangin adang lam na sa thei le a apuang tu pui thiam in zui tu anga le nga lawa a hlotlin na po in ngat boka Muslim maktadoi zani zet omna India rama po hian kumtin fatwa sang chuang pon chuani thina ma se mi pui te ni tin nun dan chung chang te Islam sa kho huang chunga nun phung thazok in zirtir na te ni hlama wangin na langsar lawani Saitongin fatwa hi sa kho pui thiam ngai dan puan chuana ni wangin dan ani hran lova chuti lai chuan apuang tu din huna zirin ti hlotlin tu man tamin an tlem theya anlak thu tak dan po in chen lova chuti lai vek chuan tun lai khowela hian thil reng hi na sataka soipun luna ni thina wangin hetianga fatwa puan hian ngong na satak anei lawang ti soya har hle ni Ayatollah Makarem fatwa puan hian Trump le Netanyahu te hi anthil ti sual an thu soite wanga anin chir theina tura mala turin Muslim te hriat tira tlang taka that tura ti na ni lo wangin engang che in nge he fatwa hian
alo pom tu te thin lunga na thong ti soi har takani bok hetila hen Iran ram parliament chuan dan thar an ram Starlink satellite internet service man khapna danan pasa Starlink hi SpaceX company ta ania SpaceX hi Elon Musk ta ni Iran ram thunei tu te chuan Starlink satellite internet man chu dan bo chian na an puanga bo chatu te chu paisa choi ti le vuaka rem thean ni ba ka kumni thleng lungin tan thei ani Starlink internet a hian sarkar in alo khap thin website chi sang te chu mi puiten osam taka an lu thei wangin Iran thunei tu te chuan than ti lova sensor lo internet chu an ram ta na thalo an ti ani hetila hian Iran ram a hian Starlink internet khol nung hi sing hnia tanga sing li vela om meka atam ber chu black market atanga Iran ram alu tani Iran sarkar in an ram Starlink internet manan khap thu zia na post exami chu Elon Musk chuan reply in the beams are on ti in a komena Iran rama Starlink kanung le to ti asoyani Starlink satellite internet hi khovel ram za chuanga man me kania SpaceX chuan vansanga satellite sang ruk chuangan da to a khovel mun kil khor bera po Mbps somnga tanga zani somnga chak internet man thei vek turin ro man nan siama India rama po man thein an pe trap to ani tunla hian Israel of West Bank ka chuan Israel in juda pem te omna tur ina saka cheng te chuan helaya duty Israel sipai te laka tharum thole IDF te mun be te an ching hle a heng mi te dem na konga hian Israel ramaro real lai le ep tu party shwai tu te in thurwal hle karmu sakhan West Bank ka hian juda firfiak te hian Palestinian khuwa an runa hemi nu hian heng juda mi te le Israel te sipai inkara boina chuak ta zela sipai te chu tharum mangan be ba ka sipai te mun len man ruate ti chia in tharum man tho chun zom zelani Israel Prime Minister Netanyahu chuan nimin khan thu chu siamin hetianga sipai te le sipai mun te beitu juda firfiak te chu dem thu soin hetiang ti ching te himan chuak in remna na tak pe kan ni ang ti asoya misual claim te wangin helai mun a cheng te an ming chiat pha ti asoya helaya pem khom te hi enton tlak tak tak ram hangai tak tak tu an nia mitlem te wangin an vayan ming chiat kan phal lo ani ati Defense Minister Israel Katz chuan he thil hi atop thuai turani tharum thona ti top tur hian a chula piang kan tiang tuma in IDF sipai te chunga khudan thlak ngam turani lo atia eptu leader yer lapid point firfiak chu firfiak an ni mai heng mi te hi juda firfiak misual rual sarkar lamtang nia in ngai te an ni IDF sipai te laka tharum tho du te hi dan nuaya ana theyang bera beile turan ni atibok tunla hian Pakistan le China te chuan South Asian Association for Regional Cooperation sak nung to lo ayo tur pol thardin tumin man la mek ni in report ani Express Tribune in an talan dan chuan China le Pakistan te hian pol thardin tur hian thui takin man la to a he pol thar hi India Afghanistan Bangladesh Bhutan Maldives Nepal Pakistan le Sri Lanka te telna sak pol thimek ayo turin a ding thuai don ni in nalang tun hai khan China ram khopui pakhat kunminga Pakistan China le Bangladesh palai ti chon meeting na in heta hian pol thar dina chu pol tel tura South Asia ram dang po soman rela heti la hian Bangladesh hian pol thar din tuman ni lo thu an sai thunga Bangladesh Foreign Affairs Advisor M Touhid Hossain chuan eng pol ma kan din lo ati thung country tangin sak pol hi athi ani deuh ber to a anin mu khom nei hun ber chu kum sang ni som pali kha ni dei to a sang ni som paru khan Pakistan ko pui Islamabad a sak samin nei tumania mase uria India sipai kem chu firfiak ten an beya wangin India chon Islamabad a sak samit hi tel theilo thua puanga Bangladesh Bhutan le Afghanistan poin an tel theilo tur thu an puang zuya India le Pakistan inkar chhejui zela sak chu pol nung to lo ani chhotani Nimin Khan Telangana Sangareddy district a chemical factory pakhata na takin thilapuaka mi pariatan thia hliam somni paruk anombok PTI News Agency nan talan danin pasamai laram phase 1 area chemical factory a thilpu lai hian hatok tu za somnga velan oma hengzinga za somzet hi thilpu na la ya hian an omni in police te chuan an soya he factory hi damdoi siam na mun Sigachi Pharma Company te en colony a
kang thel pol motor som pakhatin kang thel nan thok ngalani he factory reactor pakhat chu apuak ni in soyani a chan chuan na thoni ngal ba ka thil thlen dan po chui chian ngalani a Prime Minister Narendra Modi chuan he thil thlenga nun na chan le hliam tuar te tor pui thu soin nun na chan ta chungte hna cheng noi ni zel ral na pe kan ni don thu le hliam tuar te chu cheng singa zel pe kan ni tur thu apuang halani Nimin Khan India ramaro relai BJP chuan state trend khata party president thar an thlanga Voinhian National President in Than Chungchanga thu tharan nei tura ngai ani Khovela party member in Ziaglut nga ber BJP hian National President thannan nei ma in State Sompakwatalan President te than thar tur ti danan neya chuwang chuan state shrang state president than thar na hi an neya kanhria dangin Mizoram po Dr. K. Chua siha MLA chu president tharata an thlanania Nimin Thleng Khan state Somparuka BJP president thar an nei to a voina hian state Sompakwan tlin man to ngei be se ani Nimin Khan Manipura tlongai polian pathum ayo mi Sompakwa te chuan New Delhi Union Home Ministry official tenen meeting an neya kumsang ni somni pathum mei thla Manipura boina chuak tun thlenga remna om hlei theilo chungchang soi hovin remna om theina na malak dan turan soi ho Nimina meeting a hian Manipur state chu then sanan du lo thulung rual takin an poma chuti lai chon Manipur state pumpuya mi tu te po zalen takan om theina tura malak chu na poimo masani antia sarkar lai puijon boina wanga Manipur state chungaral tlanten anmani in le lawan pan le theinan ma la se antibok sarkar lai puile ku ki helpol ten suspension of operation SOO in remnan nei mek helpol te hian mani ke ma oma sarkar ina en kola anral thuam te po sarkar kuta da chu chunjom zel ni se antia sarkar lai puijon Manipura dan lawa omte mu chuanan National Register of Citizens NRC nei thoi se ti te an rel bokani he meeting a hian Manipur atangin meitei pol sang injom khom na Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi ayote All Manipur United Clubs Organization Amuko ayotele Federation of Civil Society Organizations FOCS ayote antela Home Ministry team a hian advisor on notice affairs AK Misra Intelligence Bureau Joint Director Rajesh Kamble le senior officer dangte antelani bazari lo thlira wangin kan lo me